E le nganga fifia te whatalo whātoi lo tātou tinu ule whai ungo le nei wa yaso, e alo maia ili whaopoponga le nei o tāna i meolo o tutupu le tātou tinu i Sāmoa, o se mai ili whaafonga. E le o muta le ngā solo mai pēr o wa meli e a whea lo tātou tinu, mai o se tasi le o la ngā tupetele lo whasosoani le tamau a ingo Sāmoa, o le vasa nei na tau nu e le wafu whavau malo i mtautu, le tasi o meli se kompania le MSC o lo whaipa anga malo Sāmoa. Le o lo lato tu ina mai le vesoa swani e whaawhainga luenga i nai alo ma whanau le atunu. Le wei umai lato wa o onga le tātu wa onga le maritime ni mulinu. O le tau nuu o le meli tele le tātu atunu o le vai aso nei. Na vei le fionga le sui pāle mia, le fionga ato e lupe po mulinuku on semo, ma sui o le malo e momo lia se whaaftai, e lea kompani wa awasilia i le fast food tu sanga, o whaipa anga ma Sāmoa, lewa o atu le silia ma le fase la walum whanau Sāmoa o lo o ngā lulu e ai. Whai loe le fionga le sui pāre mia, e whaamau munga talu mai le teimi a o ngā lulu e alu ma whanau, wa silia ma le fase furu miliona tāla le seleni, wa lafo mai e whanau le atunu e ngā lulu e ai, e ati na e o lato wa inga. Na manino le saunoanga le fionga le sui pāre mia, le tele o visosoani wa manui ai alo ma whanau, sili mo nai o la tōlawa ainga wa tele mea o ngā umwhai o na whaatupe ai, e tupe sa mō mai a la tō ngā luenga. Ma o le tele fo o ia selene mō mai ia meli pe a whea le atunu, o loo sa atu lau whai pisi nisi Sāmoa, ma si iti ai le tamau ainga le atunu. E le ngata na whaaftaia e le fionga le sui pāne mia le awa nolo tu ina mai le nei company ma le au waa mō tātou tama ma teine whanau le atunu. Ai e mawhai na whaawau ina pēr le whainga pā anga Sāmoa ma le company waa le MSC Magnifica Cruise Ship. Wa whai wina manuia se tasi o polkala me mtanga luengo tina matama e tai na whaatau teia mō le valu vaiaso na amata i le aso tolu se fulo le masino o ki topa ai whai wina le aso se fulo le valu o te semo le tau sanga umawai. Mai ua whaamania i nai i a tina matama e tai to o 5 se fulo sa o onga i tutono le valu vaiaso e ne la au sui fau ma le whaamoe ina i a matai i ne pisini sila ite ma ia o onga sui sa awai ai. E to o lua se fulo ma le tolu tina mai upolu sa awai ma le lua se fulo ma le fitu mai le moto tele sa la whai. Mai o se porka lame al mtanga luengo tina matama i tai o lo ngā rue whaapa anga i le malo Sāmoa ma le malo saina. O whaafita au li tau se lenyo lo whea ngai nei ma lea o ngā lotu tau mawhai, wa vea nei ma whaafita au li o le lea e o lea onga, talu ana toia e atu whanau ia onga le o silia nei ma le tolu vai aso. E whaamaumonga e silia ma le tolu se lau ia alu ma whanau, o lo o iai mana onga whaapito lo a o onga ai i le lotu tau mawhai, mai te tono lo tātou o tunu. E le whaatala noa ngā sui whaasara lau o le TV tasi, ma le pūlenga o le lotu tau mawhai. So i te le lava le la whaina le ai le taimini, o whaina ia peona i whai mai, ia o le a ea o ngā peona tau nā e hai, ia mātou te la mona lava le whanau noa o le mwhaiona e le a o a whanau ni, e nese lava i ei a whianga o soifua mo nātou. Ai o le whaafita o le olo i ele taimini, o le uti o le seleni. Ai o le nganga lava ia moa e whanau le au nanga. Ia o te le a whianga o nai whanau o no le tulanga lea, awa e pea ona sila fia ia o lai ei a whianga o soifuanga mo lātou. Ia o tamaiti fo ini e tau le mwhai fo ini tau whiofi pa a whai wa lātou i loa mamasania i taimi a mataia o ia o leo o leo o nā e o no o tūranga lea o le tatalo lava o le taimi le ni o fia maua se tali mai le malo o mia e lea o mai sosoan. E ina ua fisilingia le minista o mtanga luenga wa onga le fionga ai ono Dr. Alec Roma. Pele o yeise fesoasoa ni le malo i le whaafita auli a le loto tau mawhai, a na toi whaamanatu ei ono, o alo ma whanau ma i lato umolo i eimana o ngā whaapitoa e au fie ma le loto tau mawhai.
O lo la vevea uma I lalo o whaamnianga mai I le malo pole One Government Grant. Mai leo toi umi ai whaamatua tulo I tua ia se leni. Pe a whaia le lava le soaswane, o lo iei ofiso fono whaavai tu malo uma e aveanga iei se tāno sanga, a e masani fo ilo lotu tau mwhaia la tu sa ilinga se leni e whaatino, e mawaini si se leni e soaswane alu ma whanau. Ia mangkua fo I lain whai lako fundraising fo I le waia fo e pe se operate fo I le vaenga na o se NGO, no winga line whai lako fundraising fo I le moe fo I seleng, I le fo I sa ui whaatasi atu iai le latau sanga I lato fo I sa inga seleni sa soani fo I ai. Peita I o se tasi o whawhita auli o lo fisanga e fo I male loto tau mawhai, o le tūtau se leni mō tatongi lau whainga luenga silia le tolu se fulu. Le o mai le so talu mai le masino November e le toe maoni tatongi. Ana whailo fo ai ono le whailo inga malau tu Stana TV tasi. A whaio le NGO no winga lai le ai. No winga lai ebe i lona supasene fo I le lefsa swani wai. Ona supasene le ave le maloi a onga fo I le tuma o tima onga fo le kalesia e ona supasene ave e mo tongi fo ya onga. Ya tonu la o lo tama whai sau lalo le category na o le leo wa onga tuma o ti. E le vaenga o le fisoswani le malo moa onga e se fulma le valu tesi ma le 5 miliona Tala. O lo au fie se le neono se lau ono se fulu wafe fa se lau Tala. E vai atu ia onga e fa lea e au fie le loto tomo fai fia mana malama o le asosia I lato e pōle va ai ma le asosia I lato e longo noa. Mai ia vaenga tupe e tolu se lau iwa se fulu onu wafe lua se lau fas fulu Tala. E fisoa swani I tutongi le au finga wenga. O tala fawia, manu e tele le whai unga le yaso I lo tātua tano, whasoi fuia.